Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musidɓe yiɓɓe sabodiraɓe kala ka wontirɗon fewdo o sayɗo hiɗon ƴeewa Jama TV. min salmini on min landike so tawi ɗon e jaam onon e ɓe gureji moɗon, Allah hara ɗum. Haray musidɓe, haray no andirɗon noon hannde kadi ko alarba e yitiɗiɗo fi ko yowiti e émission men nedi e jikkuji men. No andirɗon noon si alarba on hewti e nder émission on en arde ɗo e toɓɓe walla toɓɓere ko wawete yewde ɗum enne thème. Donc haray noon ko adi kon meɗen lando fof si tawi woni juuli e jaam ɓayɗen suti ɗum noon ko hanki feƴƴi e hoore men. Donc hiɗen tori Allahu lanɗon e nder ko waɗi e nder hitanden kon ene luttuɓe wurde ɓen, yalla taware mo yafani en kala bakatuji men ko waɗɗen, hiɗen torimo ɗum. ɓayle o aña torede inchallah, en torimo yo jaabinan en kadi e hikkaniɓe yeeso ɓen kadi nder hita anden hiɗen tori Allahu lanɗo yo jaɓɓoyoɓe o naadoyaɓe ka aljanna firdaus. e enen kadi hiɗen andi koko satinnen. Donc nawnuɓe ɓen kadi hiɗen tori Allahu lanɗo yo Allah on sellimɓe, yo Allah on dikkiɓe, yo Allah on jontuɓe hoore maɓɓe ɓay haray tagaɗo kay koko ƴewtete. Donc enen noon hiɗen majjinana kono de façon général aray nawnaje goo si waɗi, donc haray ɗum ɗon ko farilla e meɗen nawnugol ngol koko farli e men ɗay tagaɗo kay Allah ƴewtoto wonkiki rek. Voilà ko Allah en fof e jeeyaɓe. Donc haray ko ɗum ɗo wonɗen fuɗɗode émission o hannde kadi. Donc haray émission o hannde kadi no woodi ko yewten ko yowiti e fi gurdanji men ɗin. Donc gurdanji men ɗin iɗon andi koko wengi, hay goto jogiɗo gurdam feŋiɗan ala, koko wengi. Donc si tawno ɗum hara ko enen jogitino yani gurdam men ɗan no gasa harayno e mantasoroɓe men no wuuri jaɓatanoɓe maaya kamɓe tigi ɓe naynono. Donc ɗum ɗon harayno no woɗɗi ɓe malheureusement koko wengi, ɗum ɗon no ñande wengita o haray donc en alana feere. Donc nder gurdanji men ɗin noon e hande e yewtay fi ko yowiti ko ente kon commerce, hakkude commerce e yeeyowo e soodowo, c'est-à-dire entre le commerçant et le client. Donc hande e yewtay ɗon seeɗa anden kadi ko honɗum e jikkuji yoni nder ɗon. En andata fo kono mi wawa ñomutude seeɗa e nder ɗon daren ko honɗum kadi yaltata nder ɗon ko tawata hara e taga ɗon d'autre part no toon hara ko hana wadde ɗum fof no nder ton. Donc ɓeynay noon hannde ɗa attora ko boni kon attor ko moƴƴi kon. Ko ɗum waɗi haray siɗa yewde fi commerce on gasata woɓɓe landotaw ko honɗum woni wiyete commerce, ko honɗum wiyete ngengu, ko honɗum wiyete yeeyugol. Yeeyugol taw ko yani ko sanjidirgol, yani ko jonnidirgol piiji hakkunde leydi e leydi malla hakkunde yimɓe. Hara ko hakkunde yimɓe kono ɗon piihoy jonnidirte koye kamɓe ɗiɗo, enen wiya ɗum juuɗe baaɗi, kono no woodi ka rewrete ha ɗum ɗo wona. Donc ngol laawol ɗon si innama yeeyugol ko ittugol jawdi sooda goɗɗum, soit ko mbuuɗi ittuɗa hendiɗa ko faalaɗa kon e junngo goɗɗo goo, ma o no tonke yeeyungo kon ittuɗa hendiɗa e ko faalaɗa hendade kon e junngo ɗimmojo ma on. ɓayɗon andi woɓɓe no soodira hunde hara wona haalisi ɓeyti ɓe soodi, wona woɓɓe no itta kañƴe fiyo hendo goɗɗum goo piihoy goo, woɓɓe no itta kaalisi fiyo hendo goɗɗum goy. So inni noon kaalisi hara wona mbuuɗi ko wiya kon directement, na mbuuɗi en c'est-à-dire ko woni kon concret ko anduɗen kon hen fof. eɗen andi no woodi ko ente kaalisi, mawɓe meɗen ɓe gollitira e ɗum. Nanay ɓenna kaalisi e kañƴe. Donc ko ɗum ɗon woɓɓe utilisirta, woɓɓe ƴetta on kaalisi ɗo waɗa kurundaje, ma woɓɓe waɗa jawe, woɓɓe waɗa koɗi. Donc des choses comme ça. woɓɓe no itta ɗum ɗon sooda wano ñamete,
woɓɓe tan noon no itta mbuuɗi kaalisi yani mbuuɗi ɓe sooda ko ɓe faala soodde kon e junngo ɗimmojo maɓɓe ma e hakkunde leydi e leydi hara ko kaalisi gollirte ma hakkunde keeyeji ɗin tigi no toon ko ƴettete so tawi par exemple ɗin siko hakkunde leydi e leydi en ƴetnayi misal wano ko annduɗen kon kamen wano bauxite no ƴettete naɓe e leyɗe goo ɗum intine piiji ko hana moƴƴinede kon moƴƴinede kon ɗum no ɓeyna ɗum produit fini ɓe arte ɗum kamen bauxite par exemple moƴƴa donc ɗum ɗon no ƴette naɓe e pays goo ndin leydi ɗon transformé honɗum ndi transformé wano baafata ma wano kuyerji ma ko nandi e mum ɗum ɗo yiya hiɗen soodita ɗum ɗon kadi ma artana en kadi quand même mais ko des choses c'est qu'on appelle les produits finis donc joni noon ko honno ɗum ɗo woni e yarde hakkundeji men gila ka caade ka yeeydirgol caade taw ha hewtoya dow ton ko honto wona e reweede woɓɓe ko honto woni e rewde est ce que ngenari no ton est ce que janfodirgol no nder ton est ce que jokkere en ɗan no nder ton est ce que ko ɓeynata kon e bandiyagal sinama bandiyagal wona yani ko hollugol directement hunde nde mbarɗa nde vraiment ɗum ɗo a hitta e mum komin hitti hollama flagrament woɓɓe ɓen ko ɗum arata directement si ɓe monanima ɓe ara ɓe testama ñalorma si hiiri kikiɗe ɓe immina bande ma e ma kamɓe tigui ɓe aranama kikiɗe fi ko jeyɗa kon c'est qu'on appelle la criminalité ɗum no woodi joni noon ɗen toɓɓe ɗum fof ɗum ɗum fof wawi yaltude si tawi woni hakkude soodowo e yeeyowo ko ɗon programme ji ɗin fof woni si moƴƴi ko hakkude soodowo e yeeyowo si boni ko hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo kadi ko hombo no moƴƴinta hakkude maɓɓe yani kamɓe ɗiɗo ko hombo moƴƴoto e goɗɗo donc ɗon koko senninirte ko yewtere woni ɗon est ce que ko commerçant jon hani moƴƴade e client jon ou bien ko client jon hani moƴƴade e commerçant jon donc c'est une point d'interrogation kono so tawi woni koyen addu yeru seeɗa anduɗen e mum kon mo ɓe maɓɓe no mari toon part de responsabilité pour le respect des droits et de droits de l'homme ko innete kon droit teɗugal ngal tagaɗo hana jottede ngal ɗum ɗon ko ɓe hakkude maɓɓe to si tawi ɗum ɗo wawi dogude hakkude maɓɓe après noon mo ɓe heɓay ko faala kon hoore hara ɓe weltodiri donc joni noon si tawi woni koyen fuɗɗor ko moƴƴi kon ko ɓe aren e ko wi'a kon e sariyare nden ay si tawi woni ɗe yeeyde no woodi gollirayɓe caade no woodi gollirayɓe sariyare yani no woodi yani ko wiyen balance no woodi gollirayɓe ɗum noon est ce que noon no woodi toon ko yaltata hakkude ɓen ɗon noon ko tawatara no moƴƴa dow on oui no woodi on andi kala ko waɗata hiɗa wawi waɗirde fi Allah ko anduɗa hiɗa waɗirde fi Allah wata waɗu fi yo joomum yiw o welto waɗir tun an fi Allah weltare nde ɗum non accudumo e mum ay surtout si tagaɗo heeɓi ko wowa heɓude ma ko wayri heɓude vraiment ko monanima o ɗum ɗon o waɗa ka suudu kono fewndoma on ɗon fewndo ɗon on ko be o jarnama o be o weltanoma ɗum ko honto yowiti o yiyay ka marché ji par exemple e ƴettay ka marché locaux ji ɗin par exemple yeeyoɓe légume e hande woɓɓe no aadini ma wiye woɓɓe ne mari jikku ko tawatara si ɓen ɗo yeehi kamɓe sooda e ɓen taw wonde en arde mum tawa si ɓe immike ka suudu ɓe yeehi soodugol hiɓe wawi darde tawa caade ɗen no woni différent hiɗe seedi heewangolɓe e guite on faami mais kaɓe sikki no ɗuuɗi ɗon hara ko ɗon noon ko boni kon ɓuuri e wonde par ce que goɗɗo no ɗuɗɗinira caadere ko ɓay haray mo andi hewti ka bona mo ɗuɗɗinira saadere ɓay himo andi
pellet si ɗum ɗo ɗuuɗali o seedi e mum vraiment koko bonirta mo o heɓata ko sodanimo ɗum noon joni noon an sodowo yaha yiya ɗum noon vraiment sa yi ka ɗuuɗi ɗon est ce que a yahanta a yahay est ce que noon ko moƴƴere makko wawa o ɗuɗɗini nden sadere ɗon ka ko ɓay woni bonay woni ko ɗum waɗi ha so ɗuɗɗiniri sadere nden voilà par ce que ko woni kon ko ɗo woni quoi andi kala yani ko watte kon nayo suuɗodire hino oɗo ko woni yeyde kon c'est vrai fotata e ko wonɗa yeyde kon télé ko hunde wotere et pourtant himo andi pellet si feƴƴinde ñande ɗum ɗon koko bonirta mo vraiment o ɗuɗɗinay o wantira ko ɗum en nanay ɓeyna wantirgol quoi donc o wantiray o ɗuɗɗin fi no marchira heña joni noon no wawi iwde nden ñande janggo mum kadi inna hande bon en client jon vraiment mi weltanike ma e vraiment e woni client e harale o anda jaka yo ko ɓay woni bonay woni ko ɗum ɗuɗɗinirɗa janggo kadi o sikka ko siga ɗum janggo kadi ora yo tawa cadum mako no ɓuuri fandude par rapport e mo hikkodirnoɗa ɗon o mo wawma accude ɗon o arana kadi omo diwno hanki o arana on noon c'est à dire ko jikku client joni noon ko jikku makko wonde yewtude par ce que siɗe yewde affaire jikku ko be naten noon ko jikku client noon ka marché fayda client ko wiyete kon client tigi ɗum ɗuuɗa ko client hundu ko woodi par ce que ko annduɗa nafete ɗon ko ɗum ɗon tun yahan jokkata ka marché ko nafatama ko rek sa hande sa ari a tawi no ɗuuɗi janggo ɗuuɗa kaka ɗuuɗiri wo yarta joni noon client jon a ari a tawi hande ɗuuɗa ka wowɗa sode ɗon hande a tawiɗa no ɗuuɗi est ce que hiɗa mari beelol accugol ka wownoɗa sode ɗon ma hanki ka ɗuɗunoɗon ɓayɗa andi hanki ɗuuɗi mais hande fanɗi est ce que a miijito to janggo mum kadi ɗuuɗay no gasa a yeggita e janggo mum kadi ɗuuɗay mais au fur et à mesure tawi woni ko a marɗo haqqil sa andi le hande o ɗuyti andutu ko naɓuɗa kon est ce que moƴƴireno ma est ce que a tawno toon ko boni ko fi commerce wonde yewtude par ce que mo yeeyay eɗen andi en fof bone yeeyugol ngol ko honto woni wonani tagore nden en fof eɗen andi bone balance ko honto woni bone eɓɓore e fi ko ñamete eɗen andi ko ha honto yewta ko ha honto bone mum on woni ko ɗuuɗi eɗen andi ɗum ɗon eɗe yewta ɗum ɗon karama ko ɓe no haalani donc pour no ya évoute ɗum ɗon faut que rewa harka wona ya suuɗo koko laaɓi kon hollirta sino ɗuuɗi na ɗum ɗo ko ɓay mi tawi hande si woni hande ha janggo haray vraiment nafata donc ko gollirowo hande tu wawata ɗumannade ɗum ɗo donc au lieu nen no luttiralan mi tawi yomi waɗirni mais vraiment a haali ko laaɓi sodowo wo koye hoore ɗum ɗon kono deƴƴugol tun ga ɓernde waɗa kuugal ngal donc ɗon kadi no holli laawol goo on faami mais en client jon a haaja kay mum soodu rek naɓa janggo kay sa ari a tawiɗa no ɗuuɗi soodu ɗon naɓa mais mi sikki tun ɓay wonande wotere nande laabi ɗiɗi sodata ko continuel man arata joni noon da dowa wattande yilla est ce que ko wonɗa sodde kon ko moƴƴino e nder ɗum koko moƴƴi kon ɓuuri ɗuuɗude e nder ɗum ou bien koko boni kon ko ɗum ɗo joni duwaɗa darde taw te ensuite client ɓe sotta e junngo mum ɓen est ce que ko ɓen ɗon yani no woodi woɓɓe on andi ko accirteɓe quoi accire ngeygu ngu yoɓe soodu tawa ɓe jeeya ɗum no toon joni noon ko ɓe woni yeyde ko woɓɓe ɓen toon ɓe si ɓe daari ɓe tawi no marsude normal ɓe wawi ɓeydude ɗon seeɗa ɗum konko ɓe woni ɓeyde ɗon ko fi maɓɓe ɓe anda ɗum ɗon ɗon ko bone e maɓɓe ɗum ko yiite noon ko yiite e maɓɓe konko ɓe woni ɓeyde ɗon e pourtant le jooma maki toon ɓeydano jooma maki toon no waɗi prix fixe hande a ari a tawi ko ɗum ɗo wowɗa sode janggo mum a ari a tawi mo koynata ha ɗum no seeri de hanki wonani hanki mi accirano ni inna a mille ko noon ɓe accirimi harade ɗaɓɓa ɗon nafigi yagal ko ɗum ɗon ɓe accirinan hanki ko 2000 jarano mais hande wilande ko 2500 et pourtant harayɗa andi 500 wonɗo hoore ɗon on ko an ɓeydimo an halfinaɗo on donc oya tawa il n'a pas le choix o tawa ko be o sooda donc mo wawi sodde y a pas de probléme janggo mum kadi wara tawa way ko jooma makiti won toon ɗoyti no donc an a naɓi heddodima noon joni
ko naɓɗa ko heddodima e tagguɗo ma o mais e nder ɗum ɗon an client on hiɗa duwa annude vraiment ko naɓuma ka marché taw ko sodugol wona yawgol disquitugol e goɗɗo ɗa faala ɗuytanirde hunde wi a wata sodede no ɗuytanelam mi sooda si tawi no gasa donc goɗɗo yeyirtago e fi yo perdu en fof ɗen andi kono kadi goɗɗo sodirta fi kañum kadi no jogui tun haalisi fi tun sodugol non ko andi hi wullintama ko wullintama ɗum noon ko ɗum woni hakkude ko ɗum woni commerce wullintama an soodowo on wullintamo kanko yeeyowo on vraiment ɗon on haray mi sikki ko ɗaɓɓinete client kon ko ha wano ɗo est ce que on faami donc joni noon on client jo ɗon sen iwi e makko par ce que ɗon ko commencement on noon sen iwi e makko en arta e kanko yeeyowo on kamɓe yeeye ɓen ɓe heewi façon donc e ƴettum misal ka marché hebdomadaire wano marché les marchés locaux comme ça wano yeeyeɓe makiti marché légume wano yeeyeɓe ɗum noon ça dépend no heewi façon ji par ce que woɓɓe inete min komi ƴettoy ɗum ko woɗɗi donc no seeri ni fewnɗo makiti no satti no ɗum ɗon seke njulajo o landakima ɗum no kay sodowo on pardon je m'excuse sodowo o landakima haalanima ko yeyata ko ngo sooda wigol ɗum no seeri ko ɗum ni mi ƴettiri ɗum ko ni mi ƴettiri ɗum o landakima ɗum noon par ce que kanko e mandi ko ƴettiro ɓayle a addi hi ko ɓayɗa andi hi pellet intérêt ma no nder toon na ɗum jarayɗa a adatano joni no ɓay addi joni yeeyi tun ko hanɗa yeyde kon sela ɗon ko ɗum waɗi commerce jo commerçant jo no duwa yani no duwa laɓɓinde hoore mum commerçant jo ko kañum duwa laɓɓinde hoore mum ya no commerçant ɓe watta tawata hara ko kamɓe tigi woni bonnande hoore maɓɓe ndimu maɓɓe ngum kamɓe woni bonnande hay discussion jigol no ara hakkude client jo maɓɓe on e kamɓe tawa ko kamɓe woni addude on discussion donc sa sodata min wona tumi mari client goy sa sodata he sodoɓe no ɗuuɗi yeeyoɓe kadi no ɗuuɗi ɗa duwa yarde ɗa faala a yara e nokku goo sooda non ko gonga fewɗon ko Allah jonnuma ya yeeyu ɗum taw duwaɗa andutude ko an Allah jonni fewdo on sayɗo yo yeeyu kanko kadi ko Allah waɗirimono yo aro soodanama donc so ari e hoore respect o landikema e hoore respect an gaɗa duwa jabade mo hoore respect par ce que ko njulajo e client jo toujours ɓe disquitay c'est vrai ɗuytu ɓeydu on ɗuytu ɓeydu no ɗuytu mi ɗuytata ɗuytu yani ɗuyta ɓeyde ɗon ha tawa hi mo be hawrani ɗum ma hara an on si iblisa folima an so yeeyo on inna he tigi on si mi yeeyi ɗum arrangeata lan donc kanko soodo won o taale a wi arrangeatama normalement mo doit feƴƴude a faame donc sa wono ɗum ɗon no sittini e diwigol he sa sodata yaw naya disquitan ko buy hewɗon terme ƴettugol ɗo 500 ma 1000 francs ara ɗo haɓɓito heɓay ɗo ko jarata 10 000 ma ko Allah jonnuma million ji ma ɗin kan kadi ko Allah jonnimo 500 makko kum mais kun 500 makko ko sabu ku waɗi ha o yeey ka marché no gasala kun 500 ɗon anju andude ɗum kanko sodo on kanko normalement himo andi ko ɗum ɗon o jogui ko disquitete a faami mais toujours a jaɓoto on tigui avec un cœur hara ko ɓenta kon ɓerde hentinde haalireno hara ko ɓerde hentinde no gasa sodowo no iwa to hara mo mettifi vrai hara mo iwrito e seytane o ara kama nde mo iwa ɗo no gasara o weltike ko yeeyowo tu wawi convaincre ɗum noon yeeyowo si tawi woni ɓe jaaɓi kamɓe yeeyay ɓen kamɓe commerçant ɓe ɓen ko kamɓe tu wawi soulageude seytinno ɓe soulage mo ha tawale way ɓe itta haqqille makko ɗen eko wonno yani ko ceytane natno moɗon ɓe itta toon haqqille makko ɗen ɓe artiramo ko ngol fo ɗawon ɗaɓɓude ngol mais ɗum noon fof ko kanko commerçant jo on joni wona yen immo tun on nani woɓɓe c'est à dire no woodi hewɓe men affaire commerce on ko immagol tun fubboyo nder toon curuk et pourtant le kala pihu waɗete kon andu hara loi makko no woodi saria makko no woodi kala pihu waɗete kon kala pihum ko wonɗa wadde ka hore leydi ɗo andu haray hi sartiji ɗin no toon saria mum on no toon on faami wona immagol tun ñalawma
teƴƴan on no ñalawma teɗɗan immo waɗa nder toon cuduk on faami fii tum wara jommum heeɓi kaalisi non no woodi piiji goo no woodi wano affaire commerce faut que jannganagoy nda o ka gotum faut que janngana faut que landoɗa faut que anda par ce que ko piiw wonko dangereux piiw hulɓini ko woni commerce mo anda noon anda mais ko piiw yani ɗaynay kun tagaɗo faami ɗa wawi heɓude million ji maɗin tawara million ji maɗin ɗi laaɓa on faami ta ko wonɗa ukkate ɗon ko sedi ko wonɗaɗi yani no wonɗaɗi heɓirde noon aynayi an ko yeeygol magol mais à travers soday ɓen ukkuma toon e probléme a anda mara ɗa andi déjà andi yeeyowo ala ko on soodowo ala ko wawi ko be sooda tum añum ko satti wo ko satti yeru ko jogui kum heɓa yeru makko hay so tawi woni ko petto jogui o heɓa yeru on petto makko ɗon kaw sooda ɗum noon est ce qu'on faami donc ɗum ɗum fof no toon bon commerce hakkude wano pays e pays ƴetten ɗon exemple commerce wano hakkude pays e pays on andi siɗe yewde ɗum noon wano woodi hewɓe men surtout les opérateurs économiques ko ɓen ɓurata addude makitiji wano goɗɗum wano Chine Dubai wano ɗin waɗa toon kon sarta ɗum e bateau ɓe adda mais ɓe fuɗɗantoma taw gila ka yahugol ka yahugol taw ɓe fuɗɗantoma kontude ɓenna ko ɗo men rewri ko ɗo men rewtiri min natiri ɗo ha ɓe addantama ono piiji ɓe soodoyi ɗin ɓe ko ɗum ɗo men dédouagniri he ɗum noon fof landaka ɗum noon fof dédouagnement ma goɗɗum ngo non a yeehi a doyi c'est fini yeeyi tun ko hanɗa yeeyde kon c'est très simple andi yeeyugol ko ya yeeyu heɓa toon bénéfice ma kon mais si inama bénéfice wona ya waɗu bénéfice wi dey on faami wona ya tono wi janni ko tono wiya on toon sa dépasse on ɗon a okki hoorema e nambara ɗum ɗon noon si contama on ta fanɗi e men no heewi tef emen ukkiɓe ɗin nambaraji commerçant ɓe hewɓe noye ɗum no ukki e ɗin nambaraji yeeyugol ko anndanɗa hoorema jara ko 5000 ma si ɓe calcule gira no ɓe wiiri noon dédouagnement ha no ɓe naadire place maɓɓe noon no ɓe dédouagniri noon si ɓe yeeyi ɗum noon valeur de 10 000 hiɓe andi o nder on 10 000 ɗon hiɓe mari toon wano 5000 fof bénéfice 100 c'est à dire non 50% haray ɓe mari nder toon donc haray wona noon hanniri mi ɓuure tañƴinade wona noon hanniri mi sikki est ce que no woodi ka yeyata heɓa hunde 100% hara ko bénéfice 100% yeeya hunde 100 000 on no soodira hunde 100 000 ara yeeyande heɓa bénéfice kadi 100 000 hoore mayre est ce que ɗum ɗon wawata re ɗum noon est ce que a heeɓi a waɗi ɗon jikku labaɗo est ce que a waɗi ko wiya kon yeeya sooda hunde 100 000 yeytirande 200 000 heɓa 100 000 bénéfice musidɓe est ce que haray ɗon on haalali goɗɗum on haray haali goɗɗum donc favoritisme ji ɗin hono corruption ji ɗin ngenariji ɗin no naata e nder ɗum ɗon ɓeɗo ɓe meɗen weldi ɓe meɗen andidiri koliji an ɗin no iwno Dubai ko ɓe addanorta landi oui ko kamɓe addanortamade mais est ce que sa naɓiɗi an a anditay ko ɓen ɗon addanormaɗi par ce que no gasa ɓen addanorma ɗon no gasa hay 1 franc ɓeynete joni e ngal ɗo ɓay woni client hiɗen andidiri déjà donc koliji maɗi mi adorayɗi tu ne payera rien absolument ɓe addanamaɗi fi Allah kamɓe ɓe waɗira fi Allah ɓe addanamaɗi donc an kadi si ari est ce que min naali a waɗa fi Allah no ɓe waɗiri noon ça dépend de toi a faami mais est ce que hiɗa doit est ce que a ka andutude an kadi ko fi Allah addiniranaɗa ɗum noon hiɗa doit andutude mais hande so daari wano o bauxite ko jasete quand même ma aluminium des choses comme ça là les sol là wiren noon yani ko woni heɓade toon kon
ko woni heɓade ton ko tawi wano ka woni ƴettude ɗon ɓen ɗon ko wano 25% ou bien 30% ɓe woni heɓude 75% fof ko wonɓe naɓude ɓen i joni noon est ce que ko ɓen ɗon est ce que ko ɓen ɗon hani heɓude ɗum ɗon ou bien ko an kaɓe woni ƴettude ɗon est ce que wona kama hanɗa heɓude ɗum ɗon kama mi sikki ɗum ɗon on pourcentage ɗon duwanuɗamo heɓude pourcentage jano par ce que sa nani produit fini ko matière première sa nani pihu moƴƴinama koko moƴƴinira kon taw ton taw konti ko gonga itte machine jima golla waɗa utilisera machine jima moyen jimade golla mais ko moƴƴinɗa machine wo ko gollete kon si ala est ce que ɗi machine jima gollay par ce que ko moƴƴiniɗa machine ji ɗin ko par ce que a yii ko gollete kon a yii ko gollirta ɗin machine ji kon sina ɗon a moƴƴintano est ce que on faami par ce que a yii ko gollete kon joni noon a yii ko gollete kon et pour ko an ari maɓɓe kadi négocie ɗon par ce que piiji gon toon ko négociation wona waɗirede si yaalaka yarede saria on wona ɗin ɗon noon affaire au sous-sol négociation gasata e ɗum no wawi wonde wano joguiɓe magasin ji ou bien boutique etc négociation no gasa ton kono mais les échanges entre les pays là échanges internationaux ɗum ɗon no duwa dartede no heewi noon ka woni a waɗede tawata ara hi no nafude ka woni iwde ɗon no nafude kadi ka woni yawde ɗon on faami kono no woodi kadi buy wonɓe faɗude ɗen geɓe ɗon kadi no woodi wonɓe buy faɗude no wondi hewɓe wonɓe faɗude ɗen geɓe hanude ɗon par ce que heɓugol o ko wona ɗaɓɓede wona peeji ɗin fof jogii ɗum en fof ɗen andi joni noon peeji yeru jogiiɗi ɗin si tawi no gollitirede no hana gollitirede noon haray no mi ɓuure tañƴinade hay ɓe hoɗuɓe nokkureji ɗin heɓa avantage ko woni e iwde ɗon kon kono fayida ɓen ɗon nanata no ɓurata e wullude par rapport e kaɓe eɓe jogaki ɓen goɗɗo no eggine ɗo saabu hara par exemple bauxite naka makko ma jama naka makko ma or naka makko ɓe egginamo ɗon ɓe ittamo ɗon complètement donc hara ɗe andi ni hiɗa darnuno ɗon suudu ma hiɗa faggade ɗon jawle ma hara ala probléme ala hay fus e ko andanɗa hoorema sattede ɓe ittama ɗon ɓe naɓama ɓe résident ma nokkugo ɓe darnanama tawa har yani hay darnude ndin dal ɓe waɗanama tun fii tun e ka sora faami ɓena joni ya wonɗo ɓay haray kaynorɗa to tonno ɗum annede donc mbiɗon yiya taw heɓa taw sattede si tawi woni hari ka wonnuɗa to ndiyan no woodi hiɗa faggade jawle hiɗaɗa so tawi woni ndiyan ala et pourtant hiɗa mari jawle yarayde en même taw a utilisera ndiyan tawi woni ɗum ɗon ala donc ɗon goo sattede hananiɗa inna a darnani yani a itti goɗɗo e nokkure darota ko hiwimo nokkure nden no wowi ko hiwimo ɗo e nokkure nden ko ɗum haɗi ko waɗi hanimo daaki e nden nokkure on faami no affaire commerce o no woɗɗi no luggi quoi donc ko ñomita to woni par ce que si tawi woni ɗum ɗon fof ko yani ko fi programme ɗo yeeyugol woni wadde ɗum ɗon fof fi programme yeeyugol ɓeytima nder nokkure ndiyanno ɗon leydi woodi on faami pelle ala a faggoto jawle ma ananta jawkuma no uni e fello nagge ma unotako e fello no ɗaati vraiment ala nden sattede joni noon ɓe naɓama ɓe darnanama e nokkure ko andanɗa hoorema kurɗe no hoɗi ñaama e jawle ma ɗen ma ndiyan ala ko ya yango ha joni sa ari e nokkure a tawi ndiyan no woodi e nder nokkure no hiwi tuma waɗa tuma ƴettamo e nder nokkure ɗo wo a waɗanaymo siga konko accunoɗa ka makko to ko ittirɗamo ka makko ko a waɗanaymo siga ɗum soit waɗa woynu protège namo jawle makko ɗen simo faggi jawle darnanamo suudu makko ndu si ɓurali suudu makko ndu o darnuno ɗum awa yo photo e mayro awa o moyen on hara weltanimo malgré que himo duwa kadi num heɓude ko wona golle ɗe ko himo duwa heɓude nder ɗon kadi geɓal makko ngal kono mais a yiyata ɗum ɓay ko sa heeɓi taw darnode
plainte ji apporti plainte hoore yani plainte on ɓe jonataɓen ko ɓe woni wonma haɓude fay goɗɗo donc ɗum fof no nder ton affaire commerce on no woɗi haray fop no duwa wattande yilla andita kori yo e fop men ko gonga no woodi wonɓe yeyde no woodi wonɓe soodude kono so daari on taway sa yi yeeyoɓe ɗuuɗi ko soddo ɓe ɓuri e ɗuuɗude si yeeyoɓe no ɗuuɗiri wo soodo ɓen andu no patti ɓen noon par ce que ɓe yeeyoɓe fop ala mo marsinta seeɗa ɓe yeeyoɓe fop ko inna commerce e ɗuuɗuɗen no woodi wonɓe ɓe soodande on faami on andi ko sooda ɓe ɓuri ɗuuɗde haɗa ka ya heɓu bénéfice ma on y a pas de problème ɗum noon no hanam ɗum kadi andutu soodoɗa kanka waɓude intérêt makko ko wonde kon voilà donc kadi mi anda si faami ke mo dowa heɓude intérêt makko ko woni sodde kon hara so yi kanko kadi woni mériti ɗum ɗo no mériti e komi woni e komi soodi kon komi itti kaalisi an kon kaalisi o ko gonga ko ɗum ɗo mi itti kono no mériti no yaadi e komi kaalisi komi itti kon vraiment haray ɗon on haray ko ɗon ɗaɓɓa dal mais o affaire commerce affaire client je vous assure no woodi piiji heewɗi buumiɗi hakkunde maɓɓe ko tawatara hi en fo e meɗen ko cuucal wona gollirede fop koko cuucal soodowo ko cuucal woni gollirde yeeyowo ko cuucal ɗin domaine ji ɗon ko honnum hannde ɗa jogo ɗo magasin ma boutique goɗɗo iwra to ko iwri tawa o jogaki 1 franc o rayna ya ñawlumo ɗo ko jarata 1 million malla 2 million on faami on anndi tawa on ɗon no suusi reedu on udduto hunnduko mum ɗon inni ñawlata 1 million 2 million vraiment ko cuucal ka donc an jonnowo on iɗa anndi an kadi ko cuucal watta si jonnamo ko cuucal woni ɗon donc honto ɗon ɗen ɗon ɗin yani ko ɓe suusi ɗon kon ko honto ɗum ɗon fottoyta kaka kulol Allah hulugol Allah ngol par ce que iɗa anndi pellet iɗa huli Allah iɗa anndi Allah ko gooto yahuɗa ñawliɗamo ko jarata 1 million iɗa le ko ñamande pellet iɗa anndi le a yoɓay ɗum noon kankadi mo anndi hi pellet ɓay imo gomɗini Allah imo gomɗini Allah o jonnama ko jarata 1 million mo anndi so perdi ɗum ɗon addanayi mo sattende kono o jogo Allah ko gooto o jonnama an kadi on faami donc ɗum ɗon fof no nder ton ko commerce tu wawi ɗum ɗon hande no fandi ka yahata e entreprise innama par exemple ɓe ñawrete hunde kaari an kaasi ɓe ƴettima golle a yoɓitoyay ɓe ananta ɗum entreprise par exemple nata ɗo entreprise naɓa demande ma e entreprise haya heɓal taw yani hayɓe recevali ma taw hayɓe acceptal demande ma on ɓe innama won innaɓe wondema donc yiɗa faala million hasabanal ngal ka nder entreprise maɓɓe est ce que ɓe jaɓay andi kamɓe taw ɓe andi jaga ko arduɗa ɗon taw na golle ɗen tu gardanɗa ɗum himme maɗen no toon donc no woodi entreprise ji ɓe testa e goɗɗo ɓe daaray andi affaire commerce no yeehi ha toon par ce que a nani si innama entreprise no projet no fuɗɗi ka commerce woɓɓe projet mum kaka remugol woɓɓe projet mum kaka yewtereji ça dépend no tigi waɗiri plan makko planification makko yani no faalira no waɗiri no famiri noon o waway réussisude e gurdam makko ɗan fi o wawa ɓantude projet makko on ɗum noon mo ɓe e laawol mum ngol on faami mais si tawi woni a naati o entreprise ɗo tawi entreprise on ko moƴƴinowo yani ko ñoyɓe tun nder ton couturier machine ji ñoyɗi tout nder ton a naati on entreprise ɗon a naɓi demande ɓe acceptali mo taw ayni nde ñande kisa yoɓe jonne ɗon million hasabanal ngal iɗa faala ñamade ɗon en cas si ɓe recevima ɓe jonne honno a yoɓitoyay ɓe seeɗa seeɗa iɗa andi si ɓe ƴettima si ɓe yoɓete est ce que iɗa andi ɗum par ce que iɗa nana tum piiji yaha ukkoɗa hara anda et pourtant le goɗɗo wata ukko ka o anda vraiment no wona woniri
wata ukko e hunde nde a anda fimu sina ɗum hara a yooli hoore ma yaha ha inna jaasi mi anduno pourtant le neɗɗo ko ɗum ɗon doit évitude hiɗa andi hi goɗɗum yaltay toon par ce que ko commerce makko ko ɗon woni marché makko on joni e nder marché makko on ɗon a anda so tawi woni wonɓe toon ɓen no heɓude goɗɗum ma ou bien ko apprentissage ɓe woni wadde hiɗa duwa tefude taw anda mais wata yiwtum hunde nden no welama donc inna donc mere ɗum ɗo welilan jamanu yaade toon vraiment jamanu ɗuuɗi ɗo ɓe no yoɓede sa yitu yimɓe no yaade ɗo ɓe no yoɓede woni min kadi mi yahay yaha a tefata a lantatako yaha a naɓa demandement o ɓe si ɓe fuɗɗi kela yoɓude ɗo subhanallah accu mi yahay ka monsieur Kari to ɓe ñawlalan ɗon 1 million 2 million joni no yaɗa toon entreprise ka ƴettata ɗon tawa ɓen ɗon ko apprentissage woni wadde ɓe yaha ɓe acceptama e golle ɗen tawa oɗa kanko ko so tawi woni o yeeyi ko yeru wo ko hokkuma toon na salaire de haaldu ɗon na contrat non ko yeru wo ko hokkuma toon andon hiɗa sabbi tum salaire ma chaque fin de mois ou bien yani chaque semaine et pourtant le a landano kisi hukkiɗa joni noon a ñawloyke ka monsieur Kari en to ko on no yoɓirta ɗum noon ko tañƴinade kere hari sa ƴeɓe ƴettimaɗa ɓe yoɓete million ji onno musidɓe wona noon ko inna commerce ko laawi ɗin no juuti nomi yaalirani on noon laawi ɗin no heewi quoi no metti fii kadi quoi commerce no metti fii ko kala ko nan ɗum commerce goɗɗo no jooɗi no yeeya ma no waɗa yewtereji gon toon so yi wano publicité ji no heewi fi affaire commerce ɗum no heewi tef mo ɓe no mari ko mo ɓe no soutenude entreprise mum on mo ɓe soutena entreprise mum on fino de améliorira donc à travers publicité ji ɗin no gasa potli naɓanaɓe client toon et pourtant le tuma ɓe watta ɗin publicité ji maɓɓe kamɓe kadi wooday koɓe itti ɓe addi c'est que ko commerce wiya kamɓe tigi hiɓe yeeydi ko gonga woɓɓe goo kadi no soodande ɓe ko gonga kono ɓen wonɓe ɓe soodande ɗon kadi ɓen ɗum kadi no yeeyande ɓe quoi on faami ɓen ɗum kadi no yeeyande ɓe par ce que ɓe ɗaɓɓitoya lamol ngol base on notion de base on ɓe ɗaɓɓitoya ha ɓe anda ko ɗo ittuɗa hunde kaari siɗa jogui ɗo paɗe lix je ɗe yeyde ko ɓelantoma ko magasin on to ittuɗa ɗe paɗe ɗeɗo wonɗa yeyde ɗon ene yeeɗe ɗum ko to mi ƴetti ɗum wano ratoma wano marché madina boutique numéro hunde kaari ko toon mi ƴetti paɗe maɓɓe ɗe no moƴƴi ha andiɗe a soodu kono min hiɗa yeytude e nder ko wonɗa yeytude kon ɓe waɗaɓe publicité no gasa an ko wonɗa yeytude kon ɓenna o ko woni heɓude hoore men kon c'est trop maintenant il nous a montré là où il a acheté ou bien là où il a vendu ko noon ɓe ko sikki ko laawi ɗin ɗiɗi o hollama itinéraire on o hollima itinéraire o laawol ngol ha an tigui a andi ko honto woni ɓiroyde ko honto woni ƴettoyde est ce que ana to yahata ko to yahata donc ɗum no nder commerce kono mais si ɗum ɗon fof woni ko kan on yani ɓe seedu toon no moƴƴiri si ɓe seedal toon no moƴƴiri si ɓe seedani toon no moƴƴiri je vous assure publicité moƴƴo yaltata kadi piji ɗin fof goɗɗo ne waɗane publicité Allah dandu so tawi koko boni ha hande en hawrale publicité e ɗumaji e plateau ji ma yeyde ko moƴƴa ma ɓennama on noon so yeehi toon mi yawno toon on noon mi yimo guerɗe toon e client ɓe makko vraiment ko yennidiroɓe seedata ko piiroɓe seedirta ɗon a heɓata on publicité par ce que ɗum ɗon koko buuma noon et pourtant le tawa harano wadde hakkudeji maɓɓe nder toon faami ɗum ɗon harano wadde nder toon mais ko moƴƴi kon sino haalede mo ɓe baka e hoore mum e ɗum ɗon affaire commerce no haalede kala commerçant jo baka e hoore mum e ko moƴƴi kon si yeeyoɓe ɓen kadi moƴƴere sooda ɓen kadi sino haalede kamɓe yeeyaɓe ɓen fof haray ɓe ƴetti haqqille maɓɓe waɗe ɓen moƴƴuɓe soodayɓe ɗon nda son faami si moƴƴuɓe ɓen soodayɓe moƴƴuɓe ɓen sino haalede fi mum par exemple si ko ɓe wona waɗede publicité
haray kamɓe yeeyay ɓen fof ɓe jooɗi ɓe siivude ɓen moƴƴuɓe ɗon ɓen so yaltay ɓe sooda hara ko moƴƴuɓe hara ɓe siivude ɓen noon par ce que mo be maɓɓe no faala siga ɓen noon on faami mais hande a 100% yaltoɓe ka waɗe publicité e hara ko moƴƴuɓe ɓen fof wona e publicité de ko goto ma ɗiɗo ƴettete inne way ɓeɗo no moƴƴi ɓeɗo ko commerce hunde kaariɓe ko domaine ɓeɗo ko ɓe woni sodde nokkel kaari donc ɓeɗo ko duwaɓe soutenede mais mo client no commerçant jo be yiiɗay poɗude ɓen ɗon ka mum ou bien mo be yiiɗay poɗude ɓen ɗon ka mum donc so tawi kadi anani commerçant jo no ɗo vraiment ko woni yeyde kon c'est moins cher et puis ko lix no moƴƴi sa yeehi kam makko mo mari jaɓɓotoɓe ma hein avec respect aussi vraiment si tawi ɓe waɗi contact maɓɓe on a ƴetta numéro maɓɓe on directement automatiquement a ƴetta numéro maɓɓe en avant donc ɓeɗo ko ɓoni yiɓe mari jaɓɓoto yiɓe moƴƴi quoi annen mo est ce que ɓen ɗon faɗa e client ɓe faɗata client te ensuite client ɓe woni ɗaɓɓude ɓen ɓe heeɓi malgré que ko wiɗen kon bandi yagal ngal woɓɓe koye nder ɗum noon soguitoto kañum kadi ya holla wasere nedi holla kañum kadi ko noon Allah yani ko noon kay waɗiri hoore mum faami ya holla ɗon kañum ko kañum laami hay no metti sifade quoi yaha tawa moƴƴere ka woni faaleɗa bonnude nden moƴƴere ɗon no woodi waɗayɓe ɗum sogito immo yaha suuɗo yaha faale wona wujjugol ko hakkude andi si client no ɗuuɗi toujours gujjo ko siga ɗum ɗaɓɓata kaka client ɗuuɗi bonɗo wujjowo ko siga ɗum ɗaɓɓata kaka client ɗuuɗi si client ɗuuɗi e nokkure aya wujjowo si tawi mo ɗon watni yilla ko ɗum waɗi ha si tawi woni fayida siɗa yeeyude ko ɗimoɓe ma ɓe wonma sécurisande marketing ma o ou bien siɗa mari gardien ɓe no gasa ko ɓen ɗon yiyata ko woni feƴƴude kon a yeeyo won kan hiɗa ndiɗa yeyde par ce que en ce temps hiɗa occupi client ɓe ma ɓe est ce que on faami mais imo wawi sogitade ɗon o ɗaɓɓita ɗon ko wujja malgré que hande ko wiyete kon technologie on avance hande kala ko natɗa fayda caméra de surveillance no waɗa donc a ƴettata ɗon goɗɗum ara ɓe sutakima may sa yeehi ɓe hattike ɗon goɗɗum ɓe wawi ɗaɓɓutude ha ɓe anda way ko kaarijo ni ko kaarijo ƴetti ɗum ɗo ɓe ɗaɓɓitama ha ɓe yiyoyama faami mais si tawi ko ɗon e ɗon présentement ɗa wawi ƴettude ɗon hunde nden ɓe nangama ɗon no gasa gardien ɓe waɗama ko kaani ou bien kanko yeeyowo on o mono ha par ce que mo andi a bonnamo woni client on surtout si tawi woni ko client jo makko o wujjuɗa sa wujji client jo makko ko ɓeynta non on ɗon so yeehi toon himo mari gardien ɓe kono ɗum haɗata bandinata ka makko ɗum haɗata cela veut dire a bonnaymo client on clientèle makko joni noon kanko ɗum ɗon o seytina sa hettinale o waɗama ɗon masibo on tuma noon haray si haqqille makko ɗen ko ɗo yaari o waɗama ɗon masibo donc ko ɗon noon woni on tuma haray ko double perdi on faami par ce que ko fof anda e on place ɗon ko feƴƴi ɗon kon no gasa ko bonano ko ɗuuɗi ko ɗon bonayno ndeññande donc ɗum ɗon fof no nder ton malgré ɗum ko moƴƴi ko no waɗede ko no woodi wonɓe sogitade kadi yaha bonnana moƴƴuɓe ɓen bonnana wonɓe moƴƴinde ɓen pourtant koko hana si tawi commerce si tawi woni mo ɓe no faala wadde commerce no gasa en fof e meɗen no gasa ko ɓuuri ko no wadde commerce mais d'une autre manière no gasa ko heewi no wadde commerce mais d'une autre manière par ce que hande rêve heewɓe men si tawi woni réussisi innayi donc ko darnugol galle ma darna galleji luynira ma ɓiɗɗo an on simi walli mo yeehi leyɗe o arti ko ɗum ɗo o watta ɗum ɗon fof no toon on faami mais affaire commerce on no hikkina yeeso vrai et pourtant mi ɓuuri tañƴinade ko troisiéme élément on noon simi fayali ou bien deuxiéme élément on donc affaire guyale ɗen ka nder commerce no heewi ensuite affaire yani
ko ente kon pot de vin jonna ɗum ɗo sa jonnilan ɗum ɗo vraiment simi yeeyi ɗo ay ko ɗum ɓenta wafagol andi sa faala hunde tawata hara ɓirtaki a yahay e jogiiɗo on jonnamo seeɗa ina donc sa yeehi a yeehi artirane mum ko heddi kon on faami ko ɗum nde wafagol andi no waɗi façon ji komi yiyeti on kon commerce no waɗi façon ji par ce que ɗuɗuɓe men no hawra e mum par ce que min entre parenthèse mi yewta ɗo exemple ne ɓaali boyi ko tigi ɗo wano région no Kaolack to yi toon wano piiji goo ko tawata hara d'une part no nafi jama o mais d' autre part no lorri kono waɗi ha simini ɗum e hande no gasa hewɓe men no ƴettal wano lanɗan en fof eɗen andi no ƴetta ɗum naɓa essence pays par exemple wano la Guinée Sénégal hara lanɗan no naɓe voyageur un simple passager hara yiya lanɗan o wi wano sakoye tatoyma sappo ni par exemple o sooda no naɓra e guure oui no mérite ko waɗa ɗum noon par ce que ko kalisima wona yidde pourtant na ko yeeyita ko wiɗa ko naɓa ka ɓeygure ma mais tu as acheté ça moins cher tu as acheté ça moins cher a soodali ko yani ali ko soodiɗa ko no yombiri quoi du coup andi ɓenni wo so tawi woni a ɗaɓɓa ndiyan ɗa yewa ka maayo quoi donc sa ari hunde nden kande woni ɗon a tawa koko yombi heɓirtande joni sooda ɗo par exemple 10 sac ƴetta ɗum noon naɗa naɓude ka famille koko ɓe wallitora nder toon mais entre temps tawale hi ene sa yeyiti ɗon seeɗa ene a yaltay hoore sooda ɗo sakum wano 500 francs CFA naɓa kum to par exemple yiya toon sakum no yeeye 20 000 25 000 30 000 francs wano Guinée donc sa hittinali si tawi woni accana famille ma on ko gootum a hittinali ko fof a yeeyay koy on faami ara andile ko fi famille ma on haalnoɗa kono a wat commerce joni noon est ce que ngol laawol ɗon kadi jama no duwa yani sifude ngol laawol ɗon fii ko ente commerce kon ou bien on tigi windoto directement commerçant par ce que na nomi yetiro noon on ɗon koko hocca cikka noon par ce que hay o sabbanoki joni o naɓi tun o hukkike mum vap andi biɗon o andi mo heɓude intérêt no gasa janggo mum kadi o aroya janggo mum kadi o aroya o ɗaɓɓa wano koye sakoyɗo ma ɓuuri makkoye kadi o naɓa tun kadi o yeytira comme d' habitude comme no wowiri noon o yeeya o tawale way ɗo ça va aller est ce que ko ɗum wiyete commerce est ce que ɗum ɗo wona ukagol tun yani hoccagol tun cikko est ce que mo andi nafa mum on nder toon est ce que mo andi kadi lorra mum on nder toon yani ko lorra kam ɓuuri ɗudde déjà est ce que on faami ko lorra kam ɓuuri ɗudde andi no woodi ka gollidata e client ñoma tawatara ko haaldi foti faami tawata ko haaldi foti ɗon ella o ala a yeehi hunde mum iɗon famoniri ko haaldi foti mo vraiment ɗon on haray fus ala toon ɗon haray a landitortaki ay fus ɗum ɗo de ko hunde kaari jari donc ko moni yeyde kon ko hunde kaari donc on noon ko ɗum ɗon moni yeyde ɗo e client jo haray na way y a pas de probléme mi yeeya ɗum noon way donc miɗe jaaɓi on d' accord y a pas de probléme mo wawi sodde accepta tina yati ko inte comme probléme minata ala kono koko hawri awa au moins fayda ala mo ala probléme ɗum ɗon kay ko wiɗa ko a woodi no woodi ko marɗa probléme no toon mais si tawi ɗum ɗo woniri noon hay goto e men wawatano ronkude wonde commerçant wawatano wonde commerçant hay goto e men wonayno en fof wonayno juula fof wonayno commerçant on faami mais ɓe allah poɗiri ɓe yo yaw ka commerce ɓenno no toon ɓe allah joni ɓen kadi yo yaw sooda ɓenno kadi no toon
wodi woɓɓe koye maggol ɗo yaha leydi ya soodoya toon ko faala kon haralle koɓe faala kon no e pays kaɓe woni ɗon mais ils n'en ont pas besoin comme ils ont des moyens ɓe immoto ɗo avec vol aussi ɓe yaha ɓe soodoya maɓe par commande urana ɓe leyde go direct ka domicile maɓɓe ara tawa ɓe toon avec respect aussi, c'est-à-dire ko ardi commande ko respect tun natirta ka galle ma ɗum noon fof c'est à travers les moyens anani a yeddotiri commerçant jo ɗo himo dédouañiri ɗum ɗo himo nattiri ɗum ɗo ni hein donc si tamari woɓɓe marɓe relation international hein ɓen no ƴettude toon kala koɓe faala hein par ce que ils ont des moyens ɓe embarka ɗum ɗon ɓe waɗa ɗum ɗon commande ɓe embarka ɗum ɗon ara ha hewta ɓe ka galle maɓɓe ka domicile maɓɓe kaɓe hoɗi ɗon direct tawa haray fusman ka tawa no vraiment andi ɗum ɗon kadi ko façon soodugol noon kadi woni ɗon on faami ko façon soodugol noon kadi ko noon ɗon wona wonɗo o hewtani ɗon hande minen koye yawmi landoɗa carakwal meɗen andi ara carakwal ko 10 000 jara ono 1000 francs ma 500 disons comme ça siko jaray ngal 1000 francs min haɓɓito sona 700 min sodata ngal e 700 siko yeyete ngal 500 min haɓɓito sona 300 min sodata ngal he no woodi piiji goo termeteɗi no woodi piiji goo noon a yeeɗi tu ganda ɗo jara terme on faami kono ko en de kon client ɓe no gono toon no yoori hoore e commerçant ɓe goo kadi no toon no yoori hoore c'est ça fop no toon woɓɓe on wawa jaldude ɗo hara jatigi ɗum ko sa anduno komi sodiri ɗum ɗo simi ɗuytanima ɗon aransata lan harale mandi hay so itti ɗo 1000 francs harale ɗani de ko wiɗa he ɗuytane ko 100 francs ko noynama so itti ɗon on 100 francs ɗon aransatamo haray ɗon jalde koy kadi par ce que un vrai commerçant jamais yiɗa yiyamo woni frustré a yiyata mo seytini fayda jamais no artuɗa o haray mo jalde simi waɗi ɗum ɗo aransata lan vraiment ɗo simi itti ɗon haray muran ɗum haray sitta si o tigui accutu haray le mande hay so itti 1000 francs on fus wattamo hay fus wattamo haray mandi way ko heɓata kon no nder ton kono ko ɗon o kasata donc woɓe o menen ɓen kadi minen haɓɓi toon ñett ko be tun joni sa inni ko 100 francs o iwata min inna joni ko 200 ittata diskita ɗon ha tawale ko sakkitorton ko yahugol ko ɗum woɓe ɓen a huccitay to ɓennama ɓe siflama ɓenna ari en famotiray par ce que ɓe andi ko woni yeyde ko non c'est vraiment déplorable je vous assure terma ɗo goɗɗo ko jarta 1500 o innama 5000 innama min de ko 2000 mi jogui andi ko 1500 jarta et pourtant le 1500 no himo andi 500 on himo jeeyi toon ma 700 on fof himo jeeyi kono oynama ko 5000 an ɗuyta ha ina an ko 2000 jogueɗa oynama sa soodi o 2000 ɗon ɗum aranata lan mon ami ɗum aranata lan ina mille de ko 2000 mi jogui et pourtant le haysi ko 1500 sooduɗa himo andi mo mari son 750 bonus on faami joni noon itti sikki a soodi ngal 2000 a haali haala 2000 joni mo faminkinade ɗon sa soodi on 2000 ɗon aransatamo a huccitay tun o siflama wayna e aru ndara joni addu rek 2000 on no heewi commerçant ɓe waɗiray ɓe noon heewi tew tawa ɓe jogui ɗo ka jungo ɗo ɓe guinda ɗo ta hara sa landike ɓe ɗo ta koɓe woma taccude ɗon kon c'est extraordinaire on faami ɗum fof no nder toon haray ko wattango yilla ko wona yeyede kon ono yeyeyɓe ɓen kono wona haalnede minen soodayɓe ɓen en fof men mo ɓe yo andu dow ko woni wadde kon koko lanitorte ɗo mo ɓe ko woni wadde kon koko lanitorte piiji ɗin ko yani hay goto acciraka ni mo ɓe no woodi ko takki ɗum quoi en fait no woodi piiwoy takki koye ma ta hara koyɗo no yonanma seede kala ko wonɗa wadde ɗum ɗon no yonanma seede on faami haray mo benduɗo wattande yilla e côté mum on anda wono o koko ente commerce woɓɓe sikkay ɗum no yombi kono si yurnitama nder toon ta e commerce yomba no yombani andanɗo programme on andanɗo commerce no yombanimo kono mais ukkiɓe ɓen tuñno cikko toon inna kañum woni commerçant woni milliardaire à travers le commerce
je vous assure ngukoy woni horemon e probléme ukkoy woni horemon e probléme enen client ɓe ɓen sooday ɓen enen sooday ɓen mo ɓe kadi on andi ɓe innayi wo koɗo no ndaare koɗo no ndaara jikkuji ɗin si tawi woni hande a inni oɗo kon client janngo a ndaari a tawi ɗon no séri a changi a yeyiɗa a inni on noon kadi kon client faɗɗi janngo mum tun kadi arta ko aranowo nga ɓaray on noon kadi o waɗi ko falɗa ko joni arta ina hanki miɗe wiye sa on alaga hay mi watanali yilla kori laaɓu mogo magannike ɗon tun fiɓay andi hande séri hande wona on client kono aroya wiya wonde ma ya yiyanomo sikkude sa on alaga ko ɗum hanki mi sodiroy ka ɓeyaɗa yo faɗɗi janngo kadi ko siga nden ɗon wonɗa murlude yaha ka ɓeya to inna mi sikkino hanki on alaga ko ɗum waɗi awa e ŋaccay ɗum sa windike para cikko a windike ko a soodowo soodu ndey a windike soodowo soodu sa windike kadi yeeyowo yeeyu ko hanɗa yeyde kon ta yeyde fi nugol tum min joni ɓay donc commerce on woni ka ƴiƴan woni ka ƴiƴan allah tawara no moƴƴiri tawi woni boniri ɗum woniri ka ƴiƴan halnoya fof kadi a yeyno woni ka ƴiƴan je vous assure non woni hanana en moƴƴana en quoi client jon ɗaɓɓe enen kadi client nani ɗaɓɓen jaatigui boutique ma jaatigui magasin kono on jaatigui to telen to woɓɓe arano adda caado e tiga ma teppum banana en mi meldi ɗum ɗo way sulasugol ngol ya pas de probléme non fof no wona par ce que no gasa ka wonɗa soode ɗon mo woyɗa woy gasa o okkam mais ko wonma ko de kon ara go kon oka ndo waɗi allah et pourtant woɓɓe ɓe waɗira hakkude mum arana jama yo yiwde donc sa daari ɗum noon an kadi ennayi hay sa yoɓitatamo a daari to caadum tiga ma yeru o an kadi ko allah newnanma adda enna donc mi hokki on ɗum ɗo vraiment ko wonɗo lawaɗande ko allah tu wawi o yoɓude mi wawata o yoɓude mais min kadi ko ɗum ɗo mi wawi o waɗande donc mi sikki innama relation yo tiise sinama relation yo haɓɓidire ko ha wano ɗon mooti client e commerce a watti okkidirde piijigi vraiment haray ɗon on client yagal ngal timmi ka ɗon haray ko ha wano ɗon andon ko mi anda noon ko mboy mo gattoy to sansude no gasa si client heɓiri to ko jarata 4000 mo wono sodde ka client makko ga 7000 10000 no gasa onoye client on ɗe balɗe ɗo mi ala ɗo nani miɗe yaade nokkel kaari o watta nelde pay koye yaw dowɗa telenda ɓenɗon ko 4000 yeyata sodnami ɗon adda a wayno to ɗo lewru inna ala ɗo ma lebbi ɗiɗi hara fiitum ya sansu ɓayɗa andi ka client maɗa ɓeydike donc miɗe andi si jikke bonoye mi anda sana e client o wonoyta awa enen kadi ɗen duwa wattande yilla enen client o nani mo be men no duwa wattande yilla kono noon surtout enen sooda e ɓen ni client ɓe ɓen no commerçant ɓe ko amen mino tum ɓen ɗo kay eni ɗen jooɗi sabbi client sooda e ɓen non ka sa ari a termi am famodirali ayi way ɗon ɗum goɗɗo kadi ara par ce que sooda e ɓen ɓurɗi udde ayi wataɓe kalde sooda e ɓen ɓurɗi udde donc haray ɗen duwa wattande yilla ko fewɗo wonɗen hommude émission o hannde kadi fiye wawi tintude yontere hannde noon inchallah haray ɗe wondi ɗo si allahu newni ɗe wondi ɗo amadou wuri camara oui je pense monsieur amadou wuri camara donc ɓe aroye ɗo si allah jaaɓi woda koɓe ɓeytani en kamɓe kadi yeru koɓe andi fi surtout wano actualité andi actualité ji gon ton tawi ɗi humodiri e affaire jikku on faami no woodi piiji go woni dogude fewdo ɗo ta hara ko jikku koye nder jikku ɗi yewtete quoi koye nder jikku ɗi yewtete donc wano hande sen daari wano ko woni dogude wano pays e pays wano par exemple ko exemple wonde jettude un exemple très frappant wano affaire élection ji ni koko actualité koko fewndi o saayi ɗo faami ko fewndi min naali no fewndi o pays ɗo ma o pays to kono ɗum ɗon no waɗede fewndo o saayi ɗo te ensuite wano guerreji no wadde kadi e pays ji go nini sa daari wano israël ha hakkunde maɓɓe palestine ɗum fof ko actualité ji fewndiɗi mais ɗum
ton fami ngodi ko yew ton tawata hara ko fi'a jikku wana yewtede est ce que dum don dingereji don ko filaw ko bilawdi fuddi hakkundeji mabbe ou bien ko joni di buri tidude ou bien ko baawodo di buri tidude joni non ko hondum en ko noneji hondum wawete yaltinede nder den din hareji don donc dum non fo no der ton yani no mi wiri on non affaire nede jikkuji men actualité ji buy yewtete nder ton tawata har ko yumon onno ko humondiri e mudum humondiri e nedi humondiri e jikku on fami donc non fo no gasa en heboyay o yewtay ben fi mudum inshallah wawa yeddude yonterande kadi e ko yowti e don si Allah newni jabi weltanto jamaɓe wonɓe ƴettude saeji muɗum ɗin siva télévision Jama TV vraiment émission ji wonɗi wadde gaɗin à travers aussi yani soutenance ji maɓɓe ɗin no hollude way vraiment iɗen hitti e maɓɓe donc ko hittude e maɓɓe kon kamɓe kadi en innay ko kamɓe ɓuri hittude e men de plus on faami haray ko kamɓe ɓuri hittude e men donc haray ko weltanagol ɓe moƴƴa wona seeɗa kamɓe téléspectateur ɓe ɓen weltano kadi régi on to fi ko humodiri image on ha e son on vraiment sa nani konga sa nani dande sa nani dande ñamakala weeli donc ko instrument on si instrument on no woodi ataya machallah haray ko siga ɗum ɗo woni ɗo donc haray fof no weltana encourage mene lando so tawni mo be ka hontiri ɗon no e jaam Allah hara ɗum haray wawi tintude kadi yontere hande inchallah ka télévision Jama TV assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh